Bismillahirrahmanirrahim. Biz Абир коомдук кайрымдуулук фонду кайра мына апрель, май, июнь айлары үчүн Кадамжай районундагы 45 атасыз балдарга дагы азыр бүгүн кайрымдуулук кылып отурабыз. Бүгүнкү кайрымдуулукта негизинен 1 килограммдан эт жана азык-түлүктөр жана ошондой эле торговый базарынын базаркому Акбар ака 45 атасыз балага ар бирине 500 сомдон акча жөлөк пул берип жатат. Аллах бардыгыбыздан ыраазы болсун. Ошондой эле Абир коомдук кайрымдуулук фондуга көтөрмө айыл өкмөтүнүн Карл Маркс мектебинин, орто мектебинин бүтүрүүчүлөрү 30 жылдык бүтүрүүчүлөрү дагы акчалай жардам беришти. Аллах таала алардан да ыраазы болсун. Абир коомдук кайрымдуулук фонду бүгүнкү күнү 45 атасыз балдарга 1 килограммдан эт ар бирине жана суммасы 500 сомдук болгон ар бирине азык-түлүктөр. Азык-түлүктөрдүн арасында 1 килограмм күрүч, горох, 1 литр май, 3 килограммдан макарон, томат, ошондой кум шекер, мына ошондой азык-түлүктөр ар бирине. Ошондой эле 3 айлык жөлөк пулдары ар бирине 1,5 миң сомдон таркатып жатабыз. Немеде? Мен Эгембердиева Абиба. Кадамжай шаарынын тургунумун. Ушул Абир коомуна рахмат. Ушул балдардын көңүлүн көтөрүп, бүгүн айтар апа күндөр орозо айда шулардын көңүлүн көтөрүп, шуларга жардам көрсөткөндөр үчүн миң мете рахмат. Алла таалам бул балдарга сиздер бирди берсеңиздер, сиздерге Алла таалам миңди берсин. Ошондой эле ишиңиздерге ийгилик болсун. Ар дайым жолуңуздар шыдыр болсун. Өмүрүңүздөр узун болсун, рызкыңыздар палбан болсун. Шу балдарды сыйлаганыңыздар үчүн миң мартаба рахмат. Ошондой эле торговый базарына Акбарга дагы рахмат. Акбар дагы ушу өзүнүн салымын кошуптур. Ишиңе ийгилик болсун Акбар. Мындан кийин дагы жогорулай берсин. Көтөрмө айыл Карл Маркс атындагы 30 жылдыктарга рахмат. Сиздер ушу балдардын көңүлүн көтөргөнүңүздөр үчүн миң мартаба ыраазыбыз эл атынан. Ошондой ишиңиздерге ийгилик болсун. Өмүрүңүздөр узун болсун. Рызкыңыздар палбан болсун. Бала чакаңыздар менен өрөп чөйрөп жакшы жүрө бериңиздер. Бай болуңуздар, бар болуңуздар. Ар дайым ушундай эмеңиздерге, ишиңиздерге ырбаж берсин Алла таалам. Мына жаштарыбыздын дагы Аллах таала ыймандарын саламат кылсын. Туура жолго баштасын. Эч качан өзүнүн туура жолдон адаштырбасын. Өмүрлөрүнү узун кылсын. Жана Аллах таала эртеге булар дагы чоңойгондо, булар дагы келечекте ошол муктаж адамдарга жардам бере турган Аллах тааланын өзүнүн туура жолундагы ыймандуу балдардан, кыздардан Аллах таала кылсын. Өткөндө силерге суроо бергенбиз. Ушуларды жакшылап жаттагыла. Бизди жараткан ким? Жараткан эмне деп жооп беребиз? Роббим Аллах. Бизди жаратуучу ким экен? Аллах жараткан. Мухаммад алейхиссалам. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам. Айткыла, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам.
Kitebimiz qaysi? Qur'oni Karim. Kitebimiz Qur'oni Karim. Dinimiz nima? İslam. Dinimiz İslam. Şunu жақсылап жаттап алғыла. Фондтың есебінен мана әр біріңіздерге азық-түліктер бар. Bir қатар жете тұрған, қолдан келішче. Анан ет бар, көш әр бірге 1 килограммдан. Жана фондтуыз 3 айлық төлемдер төлейізден әр бір айға 500 сомдан. Азыр әр бірге 1,5 мың сомдан ақшалай берілет. Бетті, мәйтті, Акбар әлекәуіз. Қандай байрамыңыздар менен? Бұл жақ Акбар әке танисыздар. Бұяқта мана торговый базарының базар көмі 1 айлық емесін Акбар әке беруді. Бұлғадағы үйге барғанда жақшылап дуа қылып қойысыздар. 500-ден әр бірге. Жана 1000 сомдан бұл жақта общий фондтан да. Қол қойарсың? 500-ден қол қойған жақын келі. Абдукалыков Султан. Аджиматова Хадиджа. Бер. Хадиджа. Алтымышева Асема. Şu yerlerге дан жай-жайыңарға тұрғылан. Асемасың? Жайыңарға. Аскаров Фирдаус. Фирдаус сен кеп о zaman. Маталиев Темирлан. Маталиев Темирлан. Алимсеитов Руслан. Sen ötür. Börübayev Orunbay. Кейінгісіне айтып қояды. Тайлан. Қой. Айт. Evet. Жейнбеков Бекзат. Кейінгісіне амшақ. Имаралиева Жасмина. Исраил Улу Бекболот. Жасмина. Аудан екен. Кейінгісін чақ. Ильязова Каникей. Sen Бекболот, а? Ильязова Каникей. Касымова Зарина. Тұрғын ашты, а? Жоқ. Ильязова Каникей. Каникей кім Каникей? Шайтка тұрып тұрғылан. Кочконов Талантбек. Қалмурзаев Алина. Талантбек сәтке. Қалмурзаев Алина. Мына кем тұрады? Жазар болса, сіз келіп жазған. Қол қой. Жоқ келі. Kim bu? Madina Kengece buna küçük atıyor. Okuyor ama kimlerden. Mamatova Ayana, Musayev Maksat, Makkanova Aysezim. Жазар. Sen kimsin? Aysezim. Aysezim. Ötörü enin caz.
Ana akanglarga bak. Rahmat deyin sizin. Keng edin. Rahmat deyin. Nimat ve Nursultan. Satvaldiyev Hazreti Ali. Nursultan. Hazreti Ali kek olsun. Ha, Hazreti Ali. Kek. Sultan Barahım. Gel yapsınlar. Asıl kol topla. Ötüktüler zaten. O kadar koyacak olur. Sultanov Umarbek. Bana çıkartın. Tölebayeva Kanikey. Sultanov Umarbek. Tölebayeva Kanikey. Bak. Kanikey mi? Yok hakiler. Bak. Top. Ben size gelmem. Oldu tarafı. Bir Allah. Toktamatov Mirbek. Turdumamatova Ayzirek. Mirbek mi? Bak. Mirbek mi? Ha, ya ma pul aldı mı? Ha. Ayzirek sen ha? Tapashov Abdussuhan. Abdussuhan. Yengisine bakın. Turganbayeva Madina. Urazaliyeva İlyasbek. Urazaliyev İlyasbek. Yengisine bakın. İlyas Bek. Keng ma. Urayimberdiyev Cumadıl. Rahmat deyin mi? Cumadıl. Şorobidinov Marjan. Marjan alıyor. Sana bir dinar Marjan alıyor. Ha. Rahmat deyin ha. Ol. Keng. Bartıra. Şamşiva Elmira. Eşankulov Saydakram. Saydakra. Kadakra. Elvira. Kim bilir? Cuma'dan. Eşankulov. Ha Eşankulov sen ha. Okuyor. Bana Cuma'da uğrayın verdi yapalım. Cumadıl. O da devam. Gel be. Ne yapalım? Ke. Bana yapalım. Öttür buna. O cayın öttür. Erkinoğlu Ulukbek. Arkadaşlar bitti produkta boş yerge öttür bunu. Ergeçbayev Eldos. Ke koysun. Ulukbek ha. Jalalov Nurles. Abduvaliyev Nurel. Başka kokuyla Mamadaliyev Talantbek. Alırsın. Bana cayın öttür. Talantbek. Artıkbayev Maysalbek. Oldu. Kaldı arkadaşlar. Bak. Sen kim? Maysalbek ha? Oku kim işte. Mama Jakipova Akılay. Kim işte o? Yok. Mavlanov Altınay. Japar ne olsa kal. Altınay sen mi? Yok şey. Ya. Abdujabbarov Nurbakıt. Adı suratlı şunu. Abdujabbarov Nurbakıt. Kekil. Fazıloğlu İbrahim. Nurbakıt'ta verdim. Abdurasulov İsabek. Düşüş pıskan. Ha. Abdurasul bu yakıt. Bana İsabek. Sebek. Yoldaki adamlar.
Десе өйдейсіз. Hazır onda общий turgandan bitta qurmaysan. Qo'linglarda ha. Oldu, biraz dua versin ha. O men qilgan. Var, rahmat sizlerge mına. Rahmat. Ondan bitta-bittadan alıp ketaverasizlar. Bo'ptur ha. Dua qilib qo'yasizlar uyga borib.